Bos días de novo, procedemos agora a facer o sorteo do calendario da primeira división cadete masculino. Según as bases de competición, estes 12 equipos divídense en dous grupos por proximidade xeográfica norte e sur. No grupo norte están Cafés Candelas Ensino, Oca Obradoiro Vedra, Academia Cops Básquet Ferrol, Traumacor Culleredo, Básquet Coruña U16 e Validea Obradoiro. No grupo sur, Nexo 8 ETT Novo Básquet, Tui, Porriño, Bosco Salesianos, Estudiantes Pontevedra e Groveal Aluminio IPVC Meco. Procedemos ao sorteo do grupo norte, indicando que o Básquet Coruña solicitou o número 5. Cafés Candelas Ensino. Oca Obradoiro Vedra. Academia Cops Básquet Ferrol. Traumacor Culleredo. Validea Obradoiro. Como xa dixemos, o Básquet Coruña ten o número 5. O número 1 é para Validea Obradoiro. O número 3, Cafés Candelas Ensino. O número 4, Academia Cops Básquet Ferrol. O número 5, Básquet Coruña. E o número 6, Oca Obradoiro Vedra. Pasamos ao grupo sur, non hai ninguna solicitude de número, co cal vamos a sortealos todos. Nexo 8 ETT Novo Básquet, SD Tui, Porriño, A de Bosco Salesianos, Estudiantes Pontevedra, e Groveal Aluminio IPVC Meco. O número 1 é para Nexo 8 ETT Novo Básquet. Número 2, Estudiantes Pontevedra. Número 3, Groveal Aluminio IPVC Meco. Número 4, SD Tui. Número 5, Porriño. E número 6, a de Bosco Salesianos. En breves minutos recibiredes o sorteo do calendario, o calendario efectuado.